Pozdrav ekipo, evo me nakon trećeg tjedna Kaftrija. Dobivam nešto pitanja od vas, to me iskreno iznenadilo, tako da budem odgovorio na jedno, dva pitanja, najčešće koje dobivam. Pa evo, za početak od moja situacija. Pa gledajte, situacija je, pa mislim da je dobra. Probava i ja nismo na ti i dalje. Malo se nešto poboljšalo, no međutim, koliko mi je prije probava i cijeli taj gastro dio funkcionirao, toliko mi sad ne funkcionira. I u biti, na kraju krajeva će ispasti da apsolutno za sve što pogledam, a kamoli unesem u sebe, ću trebati kreon. To mi se ne sviđa iz razloga jer sam mislio da će se kreon nešto smanjiti, kako je i prvih tjedan dana, 10 dana išlo u tom smjeru. Ali, ne, eto, malo drugačiji planovi su trenutno. Ako ništa drugo, da ostanem na istoj dozi koju do sad, to je 50.000 jedinica. Ali ne kod svih obroka, jer do sad sam samo za vrijeme velikih obroka uzimao kreon. Za male nije bilo potrebe i bez problema sam funkcionirao. Probava je, pa evo reći, savršena bila, čak i u nekim situacijama predobra iz razloga jer čak sam udebljao s pola snage. Tako da, što se tiče nuspojava u smislu vodenaste, mekane stolice, toga nema. Tako da, evo, mislim da po tom pitanju mogu odahnuti iz razloga jer ono je bilo baš strahota, strašno evo za proživljavati, ali eto, prođe to sve, ne, dođe na neku stabilnu valnu duljinu i tako ostane, neka sada ostane tako dalje. To je gastro dio. Plućni dio, pa sekreta imam, evo iskreno sekreta imam, nikad ga ne mogu iskašati. To najviše primijetim ujutro, ajmo reći na tašte, prije nego u biti počnem inhalirati. Danas sam puhao spirometriju ujutro i osjetio sam hripljanje. I kako sam puhao spirometriju, doslovno došlo mi je, ja pušem 5 puta od jedan put, radi da se jedan od 5 dobar neki najbolji nalaz uzme. I doslovno tako sam hripljao da baš mi je u tom trenutku bilo teško doći do zraka. I to mi je malo bilo onak začuđujuće jer do sad nije bilo toga. Ali opet to s druge strane govori da se sekret topi, bez obzira koliko sam ja imao osjećaj da ga nemam, ali naravno svi ga imamo. Nadam se da će to se čistiti s vremenom, jer baš evo zadnjih tjedan dana sam primijetio da češće hripljem, evo sad ne, ali ujutro rano čim se probudim praktički i na večer, nakon ne znam kojih 10 sati od kad se probudim, u biti nešto prije večernje inhalacije, odnosno večernjeg uzimanja kalideka. Tako da, nakon što se to uzme, ajmo reći pod kontrolom je sve. Ono što je zanimljivo, dok iskašljem nešto i dalje voda, onak, ajmo reći neka slana voda, nema boje, prozirno i dalje, tako da, dok mi to hriplje i dok hripljem, tjera me na kaše, mislim iskašat ću nešto, ne znam, produktivno, zeleno, žuto smeđe, kako god je do sad bilo, uvijek je voda, uvijek je ta prozirna voda slana. I bez obzira, koliko ispljunem i dalje voda, nikad nije ništa drugo. Topi se sekret i to je dobro. Sva sreća, nema više onih čudnih boja, tako da po plućnom dijelu je ok. Samo što situacija je takva da su prevelike oscilacije. Znači, ujutro sam danas radio spirometriju i praktički ne sjećam se kada je toliko loša bila. Bila je 77, a 4 sata nakon uzimanja Kaftrija je 85 bila. I te oscilacije su mi čudne jer u biti nikako na neku zelenu granu sa svim tim, jer čudi me da u biti toliko mi ruši tu plućnu funkciju.
Ako se pitate kako ti ruši, ako prije još nisi uzeo tabletu, pa zato, pa nema valjda tableta rok trajanja par sati, onda opet si prepušten sebi, pa zato i pijemo na 12 sati terapiju, jel tako? Ne znam, evo po tom pitanju, naravno čuo sam se sa doktoricom i ona isto malo začuđena po tom pitanju, ali nadamo se i ona i ja da će to s vremenom doći na svoju stranu. Rečeno mi je kojih mjesec dana okvirno da bi onda tek trebao osjetiti neke promjene. Ja sam naravno odmah osjetio taj plućni dio, makar evo plućni dio je kod mene funkcionirao ok. Sada toliko hripotci, hripljenja, evo ne znam kako se to zove, kako da se izrazim, sekreta na kraju krajeva. Ne sjećam se kad sam zadnje imao, jer ja sam imao i problema sa izdavanjem isplivka, ne. Tako da, evo sad doslovno, ne znam, i da ona stvar koju treba napomenuti, pluća me bole. Da li je to od sekreta, trga se, topi se, ima smisla, možda je, možda nije, ali osjetio sam evo već par navrata da me jednostavno gornji dio pluća bole. Ali ne tipa da se naprežim ili kaj, nego jednostavno čitog mira dođe, tako da i baš ona, najizraženije je to dok hripljem, tako da valjda je im povezano. Pa da, evo to neka se ustabili, jer praktički ako imamo ujutro nalaz spirometrije 77, par sati kasnije 85, to je koliko? 8%, to je pa poprilično velika razlika i nadam se da će biti vrijeme kad se to u normali, kad ujutro bude, ne znam, jedna brojka, a kroz dan bude 1% više, manje, ovisno naravno kako ispuhnemo, da li smo se najeli prije, da li smo odmorni, bla bla, milion tih drugih stavki, ali da bude onak, neko normalno stanje, normalne vrijednosti i da ne bude takve oscilacije. To dobivam najčešće pitanja da li sam, osim mekane stolice, imao osip kao nuspojavu, jer osip se navodi kao da je najčešća nuspojava. Ja nisam imao osip, nisam primijetio da imam bilo kakav osip ili nešto crveno ili ne znam, nešto u tom smislu, to nemam. Da li me glava boli, sam isto bio pitan, ne boli me. Mislim, primijetio sam da sad jednom boljela me glava dok je bila neka promjena vremena. I to je to, miris mi je ok, okus mi je ok, znam da su neki bili pričali da se kompletno sve promijeni. Meni je to dalje isto, to mi je funkcioniralo i prije. Što reći, pa ne znam, evo idemo dalje. Ta dva pitanja u biti sam se zapamtio. Više manje sve su na tu foru. Da li imam ovu nuspojavu, da li imam onu nuspojavu, nemam. Evo, iskreno, trenutno samo ta neka stolica me mučila, ali to se isto tako polako normalizira. Van toga je stvarno nema ničega i plućna funkcija pada, raste. Možda je to nuspojava, možda je to normalno, ne znam. Aktivan sam i dalje svaki dan. Gledam da minimalno 5 km prohodam, uopće se ne opteretim, niti malo, evo iskreno mogu 3 dana hodati u komadu, kako se dobro sjećam po tom pitanju, jedno me noge bole. Da, ona bol u nozi prestala na svu sreću, trajala je više od 2 tjedna, a doktorica je rekla da nije povezano s lijekom, tako da navodno da se radi o artritisu. A to ima smisla iz razloga jer to boli i ne popušta. Jednostavno jedan dan ko da se ništa nije desilo, tako je bilo sad. I tako počne iz vedra neba dođe, iz vedra neba ode. Tako da sada hodam bez problema, mogu se uspuhati ako nešto fizički teže radim. Tako da, nije ništa strašno, nije da ne mogu do zraka doći, to evo, od kad pijem kaft ili kalideko, niti jedan put se nije desila situacija da ostane bez zraka. Tako da, evo jedno u biti danas ujutro dok sam tu spirometriju radio, pa me to malo začudilo. A ovako od nekih stvari koje su me prije ograničavale, pa sad nema ničega. Imam još u biti tablete za tjedan dana, naručena je nova doza. Rečeno mi je da tjedan dana prije se može naručiti. I eto, nastavljamo dalje.
Mislim da je bolje ovako, nego svaki dan nemam nešto za reći, ovako se nakupi, evo video već 10 minuta traje. Mislim, realno, ko će me slušati 10 minuta, ali ako će me već neko slušati, nadam se da će mu pomoći, da nešto pametno kažem. I idemo dalje, nastavljamo s terapijom i mi se čujemo u biti za tjedan dana. Znači će mi biti i 28 dana, ajmo reći mjesec dana nakon uzimanja terapije. I onda ćemo moći zaokružiti, ajmo reći, tu početnu inicijalnu cjelinu i vidjeti kako je stanje. A do onda čuvajte se, pazite se i čujemo se, dokić.